Welcome back. Thank you for staying with us. We're now joined by NAMPORT CEO Bhekizwe Mazia is here to talk to us about the Eswatini Horticulture Information System, its benefits and the critical role it plays in strengthening national food security in the country. A very good morning, Baba Mazia. I think we're here to talk about a very important topic, horticulture information system. I think kusivetela nje Mazia ukuthi what is EHIS and why is it important for farmers la Eswatini? Thank you Thombeni sibingelele nebabukele emakhaya. Eswatini Horticulture Information System kuyi platform yekuxhumana yethu kaNAMPORT yekuxhumana nebalimi kanye nebathengi bemkhicizo webalimi. Lenda ukuthi balimi bakhona ukuthi fakela umkhicizo wabo la kule system. Khona thina singuNAMPORT sitokwathi ukuthi who has produced ulime ini lokunganani lokutawuvuthwa nini nebeti market basinabangena nabo bakhona ukubona ukuthi nangifuna litamatisi bobani balimi labanelitamatisi bangakuphi bakhona ukuxhumana nabo without ukuthi ukuthi NAMPORT abe involved. Lokho nje isystem yokuxhumana isicaptureisha ngayi data siphinze futhi sikhona ukuba ne live data on time on real time. Okay, so ingabe yona le platform lena insita kanjani as NAMPORT to make informed decisions on exports and imports, about exports and imports pertaining bona balimi? Thank you Thombeni. Uma balimi babhalisa la ku-EHIS lokukhulu ngilokuthi sikhona kwathi nase sathi lokuthi kunemlimi lolime ini lokunganani lokukuphi. Leyo information le isita ukuthi sikhona kwathi ukuthi live njengoba sathi ukuthi lidzinga umkhicizo longanani wesilimo ngasinye siba nayo leyo data leyo lesihlale sicwaninga nje sikwenda njalo etimarket. Thina njenga regulator umsebenzi wakhe ngilokubalansisa ukuthi akamele bese umkhicizo uba mningi kakhulu kune supply, akamele bese ushoda kakhulu ngoba kuyi-affecta kakhulu lentengo yalokuthenga kuba affecta kakhulu bathengi ikakhulukazi lufuna kuhlale kunale balance. Kusita ke ukubona ukuthi cha umkhicizo semningi kakhulu asale siyo nciphisa lokungenakho lokuchamuka ngaphandle kwelive khona kutohlale kunale balance nase kushoda futhi nase beta futhi bato awucela ama permits eku-importer laba importer sisuke sitwa ngena lo EHIS lokho sinayo le data kwathi usivele kuyashoda even lokho singabanike ama permits bahambe bayolanza khona netimarket tingatokhala. So ngilolo umsebenzi lomkhulu kusita kakhulu kathi singuNAMPORT to play our regulatory function kangcono from informed data. I can imagine nje Baba Mazia ukuthi kuye kube mhlambe ne flooding yama imports yaloko lokulinywe lokungena eveni yakhona in le platform lena ukuthi ikhone singathi mhlambe ku preventer I flooding yama imports. Injongo lenkulu ngileyo Mthombe lokuthi NAMPORT angathuki athuse ukuthi hawu sekunengi kakhulu litamatisi bese kunkhane se-reactor sigijima sesiyendataba ukuthi sesenda kanjani. Uma balimi barejistile bayifaka njalo le information baphuma officers ethu ayoverify ukuthi vele kungiko yini. Kusisita lokuthi singuNAMPORT sisheshe sibone ukuthi kunelitamatisi lelitako kulenyanga letako leselilinengi nasibuka i-local demand litayendlula asishesheni siprepareishe kwatisa bathengi ukuthi kusukela kunasikhathi nasi sitawunciphisa kungena kwelitamatisi ngoba litabe selenele khona leli7 siphinze sathi nekuthi litholakala kuphi ngoba akusiyo ukuthi kufuneka lize litholakale kaNAMPORT umkhicizo bathengi ufuna bakhona ukuxhumana direct nebalimi bahambe bayolithenga khona. So nase sithi thina siyamemetela singuNAMPORT ukuthi sesiyalivala i-green paper kusukela kunasikhathi naso. Umbuto wokucala bawubutawo uthi sowenele inlelo khona eveni. Impendulo ithi utabe sowenele ngalesikhathi sivala. Umbuto wesibili bese uthi likuphi ukuphi lo mkhicizo la utholakala khona sihamba siyothenga khona.
ngale data ke la ehis Namport uyakhona kubalayela ukuthi umlimi umlimi lo seshiselweni banalo lingile manani langaka sabayakhona ke nabo ukuthi ihlela batilungiselele ahead bathenge. I think lokumconje lana baba Maziye ngiloku address lenza by flooding vele I think ngiyona enimisa kabe as Namport ngabe naseyendekile ke le flooding sesetinengi kakhulu le debate ngibekisele njengoba bekisa ngatamatisi kube sekulimata kanganani nje. Okay. I-flooding Thombeni ilimata umlimi ilimata live. Kwekucala umlimi nakahamba yolima ulimela ngoba ufuna kwakhe inzuzo usebhizinisini umlimi. Uma se lesilimo leso sesifladile imarket esho kusesiningi kakhulu. Kusho ukuthi imarket ayisasesweli leso silimo leso. Bese kwente kanjena ke. Na ingasayisweli lo mkhicito loyo le market. Ibese ikhetha la ifuna kuthenga khona ngenzengo lefuna kuthenga ngayo and ibese yehla kakhulu lenzengo yalo mkhicito loyo benda nje labalimi nabakhaza nje ukuthi li-crate le green pepper belithengisa nga-120 emalangeni nase kunale flooding kubese kwenta namlimi ngamunye ukuthi nakafika emarket asingicela ningithengele i-green pepper ithi market esinayo khona laba supplier soma business utawusobuta ukuthi bakusupply ngamalini ithi ngazi market nga-120 asumlimi ndakusupply ngithathele nga-100 rand iyacala iyehla ke lenzengo ashinje ke kulo yabuya sithenge kulo achamuke lo munye lo landzelayo athi ngicela ningithengele green pepper ithi market bakhona lo supplier ko mina athi umlimi bakusupply ngamalini athi 100 emalangeni athi ngithathele nga-80 emalangeni iyehla ke kanjalo angisumlimi so stranded akasadi ukuthi utayisaphi ngoba sekugcwele ubase uyakuleni market bathi sinayo uyakule base sinayo lo landzelako nayo utawuthi hey bakuthathela nga-80 emalangeni ngayisala ungikhalela nga-70 emalangeni yehla ke kanjalo kube ungasingagcine sithenga nga-50 emalangeni likasi la green pepper lingafika na-40 emalangeni ngani ngoba sengile le regulation i-deregulator yona lokhu siyehlele nzengo igcina ile pass lowa 40 emalangeni asalithengisa akalithengisi ngoba solo atawenda inzuzo so ukhalela kusalingabolele ensimini akumane kube khona le ngindawo khalela ngalo akasekho ke businessini so endilosi kojana uphocelelwa yini ngule market forces so le flooding ke nako la bese ilimata khona ke le live sekude ke economy uma bosoma business balima bangayendi inzuzo kusho ukuthini alisasitakali nelive abasakhona ukuyothenga lokunye basupply nalamanye ama business kungako nje shothi kumcoka babe Maziye ukuthi vele ba register I think mhlambe kunganiketa abalimi isiqiniseko nyalo babe Maziye bachazele ukuthi kumcoka ngana nokuthi ba registerele for le HIS ka ehis makagula kumcoka kakhulu ukuthi wonke umlimi lo lima nje in agricultural scheduled products aregister la kaNamport noma une contract kaNamport noma ude ayisiyo labane contract naNamport kuphela wonke nje losuyolima ema scheduled products sikhuthatha lokho abaregister la kaNamport khona stock khona lokubavikela ngakuthi siwe sesinayo le information and sibavikele kusasenesikhazi kunanayo ibelief lenkulu ke Thombeni yebalimi lethi iNamport nguye lo regulator iprice i-regulation function yethu ayisinike amandla ekuregulate iprice asiyiregulate iprice Namport nayo uvangete imarket ukuthi sitawuthatha ngamalini nakwendeke nakule ngikuchaze ngaphambilini bese basike balimi lela bathengisela Namport lo regulate iprice noma labanye bevet market basikana Namport iprice ingimalini sisitakuthengela ngayo Namport akayiregulate iprice kodwa nabalimi nabanga register bonke lapha ehis Namport angakhona ukuthi ngale regulation function yakhe le price bese seyiyaregulate ka automatically lo show ukuthi also ngeke si dependele kakhulu kuma imports mangabe bonke abalimi banga register kuye ehis currently Mthombeni ema imports ema scheduled products angetulu kwa 2.5 billion emalangeni ngeminyaka umnotho loyo welive lophumela ngaphandle ngimisebenzi emaswati lephumela ngaphandle iyocasha bantu laba ngaphandle kwelive bacashwa labo soma business labangenza lo mkhicito la eFN
Ngakho-ke uma balimi barejistile bonke siyakhona lokusheshe sathi ukuthi i-green pepper seyinengi even sesivalile ayisangeni kulesikhathi lesi kanjalo na beetroot nangabe senguye ngani ngoba sinale data lokhu bese kukhinyabeta kakhulu Mthombeni singakhoni lokubafikela abalimi ngalesikhani singadi ukuthi sekukhona umlimi losalime nasilimo nasi bese kuyofladisa le market kana le munye umkhicido sisawuvumela usangena uchamuka ngaphandle ngoba sathi sebakhona sebawulimile kanti nabarejistile bonke balimi Nambot utaba ne-control over le data akhone kushesha vale ngesikhathi ngoba kulesi sikhathi ukhanda ukuthi siphutile lokuyovala ngoba siphutile kwadi ukuthi sekunengi sesibona nge-reaction emarket eseyendeka. I think ngingafunda nje ukuthi vele kukhona lapho khona balimi bahesitate khona lokurejistela singabe bayadiveta indizathu babe mazini labanye bayadiveta Mthombeni lokuhamba embili nje labanye balimi bahle babese bayasaba ukuthi nabativeta abaregister kusho ukuthi kutase seku bakhona ke ukutheliswa nalaba ngakafanele ukuthela khona yini bosomabhizinisi nje ukuthela kusengakabi into labayijwayele bese bathi ke kungcono nabangadiwa ukuthi bendana ibhizinisi naye kanti sebaluza kakhulu kanti akusho ukuthi nawo ibhizinisi sewutawuthela sinome kanjani ukuthela ibhizinisi le yakhe inzuzo lesendlule i-threshold leseyifanele kusho seya afford naloko ukubhadala loyo mthetho kungumthetho nekubhadala umthetho kodwa nje lokukhulu kuyaye kube yifee nje kubalimi ukuthi le information yethu tasigcine isithethwe nangulabanye labatayisebenzisa to disadvantage kanzi balimi thina siba ashorisha nje singinambodi ukuthi la ehis injongo nepurpose neusage yale information yabo kusisita singinambodi kudlala inzima yethu yekulawula lo mkhicido kuphuma nekungena kwawo FN. Okay. Ku-register ba-register kanjani ke wena balimi bamazi? Dinendlela umlimi nje nakanelicingo uyangena kule platform yethu ithi Eswatini Horticulture Information System abhalise ungatibhalisela nje wena in the comfort of likhaya elakho ecingweni lakho nasongene kule platform yethu lone bulukhuni uthinzana nemlimisi wethu lo dutane naye atomsita lo longamati ke nomlimisi noma lo sete umlimisi uyathinza thine kanambot simnike umuntu lo tamsita kusangene akhone ku register siphinze ke sibe nalenye indlela ke lihlelo ke magagula siba nama road shows nasi sendi road shows ukhona litafula lelikhona la ka ehis lapho khona abalimi bayaya bayobhalisa khona live same day bakhona kusitakala. Okay. Kumbe lokunyile singakuva nje babe maziya mhlambe what is your vision for ehis as a long term tool for nje fair regulated and farmer friendly market khona lapha eVenezuela? Okay. Ngiyabonga Mthombeni loku hamba embili kakhulu lokuyivision yethu nga ehis kwekucala nje ukuthi nasinaka simakha lo ehis besimakhe ukuthi isystem letawusebenza noma i-integrate nana isystem yelitiko lokuthiwa nge-ACE Agriculture Integrated Information System kufanele lo ehis a-integrate nalo ACE khona tosi nababhalisa abalimi kule yanambot automatically sebakhona kule national system lokho singisho lihulumende so yakhona kukwadi ukuthi bobani labalimi umkhicido langaka sebakhona ke na hulumende kuthatha tincimo letingito ngoba anale data available so kwecala ngiloko lokuthi asifike la si integrator khona nale government system long ACE so that I data vele even ibe kuma fingertips kwesibili ke liphupho lethu lesitacala nje masinyana lokusukumisa lo mnyaka lo lalomusha kwekuthi sale sikwenda kuba mandatory sale kuba semthethweni aphoceleleka wonke umuntu otawulima ma scheduled products a register ka ehis noma a register kanambot kube bethu umuntu otawungena ayolima angaka-register lo mthetho los establisha koyasigunyata lokuthi kufanele siphocelele wonke loyo lima
agricultural scheduled products abe registered asitomati sitokhona kudlala kangcono ke lenzima yethu ekugcineni ke kwawo konke kube ngilokuthi sikhone kulawula kangcono ngoba sesine data le quality le accurate sitolawula ngesikhathi bese sesiyakhona kusite emaswati ukuthi adle umkhicito wawo labalima kubayenda inzuzo ba protecteke ngendlela kumele ba protecteke ngayo sithi Swati kufuna ke ishekisa umnikati sivise lokho ukuthi ayigcine ishekisa umnikati singa kusisitidlele kwethu senele lokustakulanza ngaphandle kube ngokuthi asinawo lokwenele lokukhicitwa eveni Okay. singabi nalokwenele lokukhicitwa eveni kodwa kuphindze kube khona ukulandwa ngaphandle ngoba bese kwenda ukuthi sekuprioritize kalomkhicito wangaphandle over law emaswati so le vision yethu ukuthi with AHIS sitawukhona kulishaya lelo goli lelo uma bonke balimi batawugcina ba registile kubede lo limile angasi registered Kwekugcina nje kafishane baba maze 30 seconds ngabe la register nini yamfuna nomlimi lo saqala le business ekulima unenyanga noma nisafuna laba lasebanesikhathi wonke umlimi lo tawuthi yolima ema scheduled agricultural products lokusho ukuthi nje singathi kafishane kwanyalo ngoba maningi lama scheduled agricultural products wonke umlimi lo tawuthi yolima tithelo netibhithu kumele abe registered la ku AHIS noma uyocala lamhla nawuse nje naso ready kuyocala sikufanele a register smart sitokhona ke kulandzelela lomkhicito ukuthi sounganani sitokhona kuyo informant market silawule ngendlela lefanele ngevakala simakhulu umcanco mbukelisa uthi vele emlimi lapho ekhaya phuthuma manje uyoregistela eSwatini Horticulture Information System njengoba savedile nje babe maziye ukuthi idine kakhulu yini kakhulu ama benefits la khona lapho mangabe balimi baregistele uyaveda ke nokuthi uyaqala noma soneminyaka ulima kubalekile ukuthi uregistele ka AHIS kanti kuva kabantu bukhona namboard usangakhona kuxhumana nabo bakhona ka Facebook uva kabantu ngayo AHIS sasa kefo sabiya khona manje